O, pa imam i psa. Da. Ćao pas. Da, tu je, Nani. Super. Ako je i pas spreman, možemo da počinjemo. Možemo. Dobar dan svima. Ja sam Anđela Savić i pozdravljam vas ispred Inicijativa mladih za ljudska prava. Inicijativa mladih za ljudska prava je mesec mart posvetila deci i načinima na koje je rat uticao na njih. Pre nekoliko dana smo razgovarali sa Jasminkom Halilovićem o detinjstvu u ratu i detinjstvu obeleženom ratom. Ali osim dece koje su preživjela rat, tu su i deca rođena zbog rata. Deca na koju vrlo često zaboravljamo. Zbog toga danas razgovaramo sa Ajnom Jusić, ćerkom majke heroine, aktivistkinjom, feministkinjom, psihološkinjom i predsjednicom udruženja Zaboravljena djeca rata. Današnje predavanje je nazvano Era međuljudskog dijaloga i tokom njega ćemo govoriti o sukobu kao o transformaciji i nastojat ćemo da uvidimo šta je to što nam još uvek fali da bismo zakoračili u jednu novu eru. Ajna, dobrodošla i hvala ti što si danas sa nama. Dobar dan, hvala vam puno na pozivu. Uvijek mi je zadovoljstvo da razgovaram sa vama i sa vašom ekipom. Hvala i vama koji nas gledate. Nadam se da ćemo imati prilike da vas i čujemo što više. Svoje komentare i pitanja možete da postavljate u Q&A sekciji ili u chatu, a za one koji nas prate putem Facebooka, vi to možete da uradite tamo. Na pitanje ćemo odgovarati ili tokom samog razgovora, ukoliko se ukaže prilika, ili na kraju. Ajna, ko su deca rata? Evo, za početak mislim da jeste to negdje najvažnije pitanje da negdje objasnimo, jer djeca rata su ona djeca koja su poprilično bila zaboravljena, ne poprilično nego potpuno zaboravljena svi ovih nekako 25 i više godina od poslije rata. Generalno, djeca rata, kategorija djece rođene zbog rata se nekako kategoriše na djecu koja su rođena kao posljedica ratnih silovanja u kontekstu kada je majka preživjela ratno silovanje od strane pripadnika suprotne ili iste vojske, tako da i pripadnici iste vojske su znali da vrše zločine nad grupama koje pripadaju istoj etničkoj grupi. Druga kategorija djece jesu peacekeepers babies, to su djeca čiji su zapravo očevi u stvari pripadnici peacekeepinga, u suštini pripadnici UN-ovih i drugih mirovnih organizacija koji su djelovali na području Bosne i Hercegovine tokom rata i koji su negdje, hajmo reći, trebali da dođu tu i da donesu neku vrstu mira, međutim iz konteksta djece rođene zbog rata oni su samo nekako donijeli i ostavili onaj nemir iza sebe, s obzirom da je to grupa djece čiji su očevi nekako imunitetom bili zaštićeni, čiji očevi nisu nikad priznali očinstvo i nikad nisu dali neku vrstu starateljstva, a s druge strane unutar te kategorije imamo i slučajeve u kojima su majke preživljavale silovanje od strane peacekeepers pripadnika, odnosno mirovnih službenika. I treća grupa negdje, grupa jako slična peacekeepingu, jeste djeca čiji su očevi bili pripadnici humanitarnih organizacija, znači djelatnika koji su djelovali i tokom i poslije rata u Bosni i Hercegovini. Jednaka je situacija, znači sa peacekeepingom ta djeca nisu priznata od strane bioloških očeva, s obzirom da u momentu kad pristupite ratnoj misiji morate da znate da postoje neka ograničenja. Jedno od najvažnijih ograničenja jeste stupanje u bilo kakvu vrstu odnosa sa lokalnim stanovništvom, što djeca danas dokazuju da su peacekeepersi u suštini pravo često kršili ta pravila. I ono možda još nije grupa koja je kategorisana, ali u našem udruženju negdje jako prisutna kategorija jeste djeca koja su rođena kao posljedica prisilnih brakova. Znači, prisilni brakovi su jedan zločin koji se jako često dešava u konfliktnim zonama, koji se dešavaju u Bosni i Hercegovini, ali ono što mi danas ne možemo puno uraditi u kontekstu djece koja su rođena kao posljedica prisilnih brakova jeste zato što prisilni brak nije priznat kao ratni zločin, što je jako, jako poražavajuće za Bosnu i Hercegovinu pogotovo, jer su ti brakovi bili jako učestali. Evo, naši članovi koji su danas tu svjedoče da se unutar tih brakova da su se rađala djeca i da su nažalost često rođena kao posljedica silovanja unutar prisilnog braka.
Znači imamo tih više kategorija djece rođene zbog rata i koliko su ona danas vidljiva? Da li su ona i dalje zaboravljena ili zapravo nas ipak teraju da ih se setimo i da ih čujemo? Mislim da tjeramo u suštini stanovništvo, građanstvo, generalno regiju, svijet, da nekako da se čuje da postojimo, jer mi smo negdje kao kategorija potpuno nevidljivi bili unutar zakona i unutar društva, što je negdje poprilično, hajmo reći, nejasno, pogotovo ako govorimo za Bosnu i Hercegovinu, vi znate da broj osoba koje su preživjele ratno silovanje seže od 20 do 50 hiljada i negdje kad ste dijete koje je rođeno kao posljedica ratnog silovanja, evo kao ja, negdje se zaista zapitate kako je moguće da niko nije mogao povući neku logičku nit između te dvije stvari, ali mi jesmo bili potpuno zaboravljeni. Ono što je negdje zakon, hajde i zakon je propustio tu činjenicu samim tim da 2006. godine kad se kreirao prvi zakon za žene preživjele i kad se kreirao zakon po kojem moja majka danas ima status posebne kategorije civilnih žrtava rata, nam je baš nejasno kako je moguće da nisu onda unutar tog zakona kreirali neku stavku koja se odnosi na djecu, jer u tom momentu kad je moja majka ostvarivala prava, ja sam već bila živa, ja sam već bila postojana kao posljedica nekog takvog ratnog zločina. A što se tiče društva, ja vjerujem da je društvo oduvijek znalo da mi postojimo, jer draga Jasmila Žbanić, evo i super je i prilika da ovako javno i čestitam na uspjehu filma o Srebrenici, ali Jasmila je već 2005. i 2006. godine prikazala unutar svog filma činjenicu da postoje djeca koja se rodila kao posljedica ratnog silovanja, ali je društvo to negdje poprilično, hajmo reći, iskuliralo i nisu naprosto htjeli da nas prihvate i negdje u kontekstu društva se desila činjenica da društvo je znalo da su se silovanja dešavala, društvo je znalo da su loši ljudi radili te loše stvari, ali opet je društvo tu negdje odlučilo da vrši diskriminaciju nad djecom rođenom zbog rata i mi smo tu negdje ni krivi ni dužni za bilo šta, u suštini nosili teret koji su trebali da nose ljudi poput biološkog oca, poput mog biološkog oca i poput drugih ljudi koji su vršili silovanje na području Bosne i Hercegovine i generalno u bilo kom konfliktnom periodu u nekoj državi. Ko onda ima tu veću odgovornost? Da li zakon, odnosno zakonodavac ili društvo? Na kome je zapravo da decu rata ne zaboravimo i da ih se sećamo? Glavni, odgovorni i najveći krivac u suštini što smo mi potpuno izbrisani, zaboravljeni, nevidljivi jeste patrijarhalna opresija. Patrijarhalna opresija naprosto, vi kad gledate sistem, kad gledate generalno sistem u Bosni i Hercegovini i kada gledate zakone koji su formirali poslije rata, koji su trebali da pruže određenu vrstu podrške ljudima koji su oštećeni ratom, negdje su jako patrijarhalno se zakoni poredali gdje su žene generalno same kao žrtve bilo kakvog zločina dobile zakon mnogo kasnije u odnosu na mušku kategoriju, odnosno vojnika, bivših vojnika koji su dobili zakone jako rano. Negdje od samog početka u suštini je sistem koji je nastao na patrijarhalnoj nekoj bazi je učinio da prvo majke, žene preživjele budu potlačene, da budu zaboravljene i nakon toga je naprosto nekom logičkom niti bilo nametnuto da se djeca potpuno izostave. Ja ne znam zašto, mislim, mi jesmo možda rođeni kao posljedica nečeg lošeg, ali mi ne bismo trebali državi stvarati bilo kakvu vrstu prepreke u bilo čemu. U suštini mi nismo nikakva sramota za ovu državu, zato mi negdje kad i radimo i zagovaramo, mi samo kažemo mi ne želimo da budemo neka superiorna grupa unutar Bosne i Hercegovine, mi samo želimo da budemo jednaki. Jednaki u smislu sa ostalom djecom čiji su roditelji izgubili, nažalost, živote tokom rata ili čiji su roditelji oštećeni na neki način tim ratom, djeca palih boraca, djeca šehida, djeca demobilisanih boraca, sva ta nekako boračka kategorija je dobila prava odmah neposredno poslije rata i negdje se ta vrsta diskriminacije, disbalansa tu desila, zašto ono što je moja majka preživjela, zašto njeno dijete ne može dobiti jednak status kao tamo neki vojnik koji ima neku vrstu priznanja. To što se rane moje majke ne vide, ne znači da ne postoje. To su izuzetno visoke rane i to su nekako
i to što je država učinila nas, djecu žena preživjelih, nevidljivih, to je još teža bol. Moja majka je 100 puta rekla, ja zaista moram opet da ponovim. Ona je više puta naglasila da je nju više boljelo ovo što je država uradila, ovo što je društvo uradila njoj i meni kao njenom djetetu, nego sam čin silovanja koji je ona preživjela. I to je pravo porazno. To je pravo porazno da danas imamo takav stav žena preživjelih, jer svi znamo da je samo silovanje potpuna degradacija ličnosti, potpuno nekako oduzimanje dostojanstva, želje i volje, motivacije za dalji život. Silovanje, kao što si i rekla, jeste degradacija ličnosti i zapravo se u ratu koristi kao oruđe rata, a u kontekstu svega ovoga što si rekla, čini mi se da i dalje više obraćamo pažnju na tu mušku stranu rata i na pale borce, na koje naravno da treba da obraćamo pažnju, ali zanemarujemo to kako je rat uticao na žene. Pa da, mislim, u suštini, nažalost, to vam dođe da je rat je muška stvar koja se pobjeđuje preko ženskih leđa i to je naprosto toliko pogrešno. Nije smjelo da se desi da se ratovi krenu pobjeđivati preko ženskih leđa, odnosno kroz koncept silovanja kao nekog oruđa rata. Mislim, sama činjenica onog momenta kad smo mi ženu, kad je sistem, kad je historija ženu postavila kao teritoriju koju treba zaštititi jer je slaba, jer je krhka, tad je žena postala teritorija koju treba napadati. I to je ono što se dešava unutar samih ratova. Zato ja kažem, patrijarhalna opresija koja je postojala prije rata, ona je svoju najveću eskalaciju doživjela tokom rata. Jer je imala negdje potpunu moć i kontrolu da izrazi sve svoje patrijarhalne obrazce i nažalost najgori patrijarhalni obrazac koji se izražava jeste silovanje i jeste taj trenutak pobjeđivanja muškaraca preko napadanja njegove teritorije koju oni smatraju da je žena, a žena nije teritorija i to je zaista nešto što moramo prestati misliti i ne smijemo nikom iza sebe ostaviti takvo mišljenje. Ali misliš da i dalje ženu vidimo kao teritoriju, čak i evo koliko već godina nakon rata? Ja mislim da u ovom trenutku ću samo da kažem ime i prezime, to je Milena Radulović. I tekako još uvijek vidimo ženu kao teritoriju i tekako se još uvijek usuđujemo da mislimo da su žene, da su naprosto još uvijek postoji taj obrazac u kojem se misli da je žena nešto što se smije napada, da je žena nešto što je slabo i da je žena nešto što je tu radi ispunjavanja nečijih potreba. Ne, mi nismo tu za tuđe potrebe i negdje sam pokret nisam tražila koji se negdje oformio nakon izjave Milene Radulović je tačno pokazao koliko smo mi samo išli nazad, jer naprosto mi smo živjeli, mi smo naprosto sad u sistemu gdje mi imamo roditelje koji dižu različite kredite. Moja majka je prva digla kredit da bi ja mogla upisati fakultet, ali mi danas živimo u svijetu gdje ljudi dižu kredite, plaćaju djeci obrazovanje, školovanje, a naša djeca na tim mislim fakultetima preživljavaju seksualno nasilje. To pravo puno govori da mi nismo zaista pomjerili se puno u odnosu na ono što se desilo u ratu, ali ja mislim da nam je Milena i da su nam sve Milene koje su se javile u ovom pokretu, nisam tražila, samo bili najbolje ogledalo. Jer mi sad zaista smo se pogledali u ogledalo i vidjeli smo da smo društvo koje je i dalje spremno da šuti i dozvoljava da nam se djeca siluju po obrazovnim institucijama, iako smo prije 25 godina preživjeli masovna silovanja i ništa nismo uradili po tom pitanju. Zato što nakon toliko godina nakon rata i dalje nismo progovorili o tim silovanjima, one su i dalje tabu tema. Žene koje su silovane u ratu, ali i nakon njega su i dalje pod stigmom društva o kojem je zapravo čak i ne želimo da govorimo. Ali smo vidjeli kako je rat zapravo uticao na žene i da rat negde ide preko ženskih leđa. Kakva je onda uloga žena u izgradnji mira? Da li su žene te koje bi trebalo da izgrade ovaj put ka budućnosti, ka kulturi dijaloga, ka nekoj promjeni? Pa ovako mislim, uloga žena u izgradnji mira, to vam je, ne znam, evo primjera radi, evo sad vezano, ako se želi govoriti o dobrobiti žene, ako se želi govoriti o bilo kakvoj ulozi žene i bilo gdje, moramo da budemo svjesni da
unutar tih pregovaračkih procesa moraju biti žene dio tih procesa. Žene naprosto, mi dijelimo državu, evo mi kao Bosna i Hercegovina dijelimo državu, znači tu su muškarci, tu su žene, jel, sve ok, svi rodovi, svi identiteti, mi svi jednako moramo biti uključeni u ovaj proces izgradnje, jer naprosto taj trenutak, ako govorimo i o etičkom suživotu, jako je bitno da se zajedno radi, ali ako govorimo u kontekstu muškaraca i žena, nije fair da muškarci budu jedini kreatori politika za razvoj budućnosti, jer mi moramo reći da su isti ti muškarci, da ista ta politika i kreirala patrijarhalne zakone po kojima mi danas jako često živimo. Tako da ja mislim da negdje žene u izgradnji mira su ključne i s druge strane ne možemo ne dozvoliti ženama da se suoče sa prošlošću. Ako žene nemaju priliku da se vrate i da se suoče s onim što su one preživjele i izgubile tokom rata, onda ćemo jako teško dobiti neku ravnopravno koračanje prema budućnosti. Ja mislim da ponekad, pogotovo ako gledamo, mislim moje neko iskustvo u Bosni i Hercegovini jeste da žene unutar malih lokalnih zajednica toliko suptilno grade mir da ni one same nisu svjesne činjenice da mi imamo jako mala udruženja koja su spremna da okupe ljude, mnogo ljudi bez obzira kojoj etničkoj grupi pripadaju, ali uspijevaju okupiti ljude da bi se nekako, da bi pomogli nekom u smislu neke humanitarne akcije ili nešto i taj mehanizam koje koriste današnje ženske organizacije pravo vrijedan i negdje ja mislim da žene sa svojom vrstom senzibiliteta, s obzirom da se preko njihovih leđa je pobjedio rat, u suštini trebaju zaista imati jednako pravo glasa i treba da se njihove potrebe i da se nekako njihovi stavovi uvažavaju unutar svake strategije, svakog akcionog plana koji postoji na nivou Bosne i Hercegovine, a koji ima za cilj da izgradi bolju budućnost. Da li su onda na tom tragu žene koje su ne samo žrtve, koje su zapravo preživele rat i sve strahote koje on nosi i druge grupe poput dece rođene zbog rata ili svih ostalih, da li su zapravo oni ti koji treba da predvode put ka izgradnji neke nove ere dijaloga i da li su oni ti koji treba da budu predvodnici i oni koji treba da slušamo najviše? Nije nužno da djeca rođena zbog rata moraju biti predvodnici unutar procesa izgradnje i mira. Mislim, mi generalno kao skupina koja trenutno tu postoji u Bosni i Hercegovini, mi smo poprilično, zasigurno za nas, mogu reći da smo solidarni, da smo spremni na zajedničku saradnju, jer zašto zajedničku? Ne može samo jedna grupacija graditi mir. Prije svega, mir u Bosni i Hercegovini nikad neće dostići maksimalni kapacitet dok se djeca rođena zbog rata prvenstveno ne priznaju. Ne možete početi graditi, opet ako bi se gradilo nešto novo, onda ako opet imate grupu ljudi koji su nepriznati i nevidljivi, to znači da ne gradite na čvrstom temelju, opet vam nešto fali. Tako da negdje, ako želimo kompletirati, ako želimo napredovati u procesima izgradnje mira, ja mislim da je jako važno da se djeca rođena zbog rata kao kategorija priznaju, ali s druge strane mislim da je jako važno da Bosna i Hercegovina počne razmišljati malo šire. Zašto malo šire? Evo u kontekstu samih žena preživjelih koje su preživljavale ratna silovanja, pravo puno tih žena je preživljavalo silovanje u kontekstu, hajmo reći, individualnog silovanja. Imamo masovna silovanja, imamo logore, imamo mjesta zatočeništva koja se koristila isključivo za silovanje, ali imamo i grupu žena koje su preživljavale silovanje individualno gdje se dešavalo da budu izuzete iz kuće, odvedene gdje prežive silovanje pa ih se vrati. Te žene još uvijek nemaju mogućnost da se suoče sa prošlošću. Zato što mi još uvijek se nismo usudili ući u proces, mapirali smo logore, ali se nikad nismo usudili ući u proces mapiranja individualnih mjesta zatočeništva i silovanja. I onda imate veliku grupaciju ljudi koji, ako se ne suoče s onim što su preživjeli, ako ne dobiju tu dovoljno dobru podršku, oni ne mogu krenuti dalje. Naprosto, izgradnja mira ne može da bude proces
prije suočavanja sa prošlošću i to je ono što mi često u Bosni griješimo. Ne možemo stalno pričati o tom miru ako mi nismo spremni da se suočimo s onim što se desilo. Rat je sam u Bosni i Hercegovini, generalno na prostoru bivše Jugoslavije, naprosto je ostalo toliko emotivnih obrazaca rata gdje ljudi pravo puno pamte i razmišljaju o toj tolikoj boli. Ta viktimizacija koja se desila zaista je visoka. Ljudi pamte i historijske činjenice i to je nešto naprosto što se ne može zaboraviti. Ali ako želimo da idemo dalje, mi moramo dozvoliti svim ljudima koji su bili dio rata i koji su nastali poslije rata da se suoče s onim što se desilo. Ne možemo na slijepom graditi bolju državu. Ljudi trauma se mora prihvatiti da bi se uopšte mogla preraditi. I tek kad počnemo proces prerađivanja traume, to znači da počinjemo graditi mir. Naprosto ja mislim da je to neki ispravan i logičan put, jer mi ne možemo danas da pričamo o Evropskoj uniji, a stalno mi u Bosni nešto pričamo o Evropskoj uniji, nama Ustav ne valja. Nama je Ustav diskriminatoran sam po sebi. Mi naprosto moramo početi iz temelja, a temelj će značiti smanjivanje i što je moguće više ukidanje patrijarhalne opresije. Ne mogu samo muškarci imati pravo na mir, ne mogu samo muškarci imati pravo da se suoče s onim što se njima desilo. Mi moramo razmišljati o drugoj grupaciji, to su žene i evo imate kategoriju nas, djece koja su rođena kao direktna posljedica rata, jer da nije bilo rata, ja se ne bi rodila, to tako dođe. Mislim, možda bi se rodila u nekom drugom obliku, ali sa nekim drugim životom, ne znam kako to uopšte ide, ali suštinski da se taj rat nije desio, ja danas ne bi bila tu s vama. Znači, mi smo direktna posljedica rata i ako to ne riješite, ne možemo ići dalje. A možemo da riješimo i u super smo nekoj poziciji, naše udruženje je još uvijek jedno jedino na svijetu koje se na ovaj način bavi tematikom i negdje meni samo nije jasno kako naša država ne shvati da mi zaista radimo revolucionaran pokret, jer nije se rat desio samo u Bosni, rat se svuda dešava. I ako da mi konačno prvi put nakon tog rata u životu imamo priliku da prvi pokrenemo nešto, da pomognemo cijelom svijetu, a ne samo da primamo donacije iz svijeta. Ovo može biti naš poklon svijetu. I mislim da mi kao Bosna i Hercegovina, ako uspijemo ishendlati problem djece rođene zbog rata, mi zaista možemo biti pravi recept za izgradnju mira, održivog mira kojeg se nećemo stiditi ako ga ostavimo budućim generacijama. Da li je država Bosna i Hercegovina uopšte prepoznaje i ako da, koliko napore vašeg udruženja? Ma ne, uopšte ne prepoznaje. U suštini država još, mislim, mi smo malo od države bili prepoznati kad smo otišli u New York u UN da govorimo. Pa znate kako, ako međunarodna zajednica priznaje, priznaćemo i mi, mislim. Ali, mislim, to je pogrešan šablon, tako naprosto nije fair. Država još uvijek nema nikakvu vrstu povratne reakcije kada govorimo o djeci rođenoj zbog rata. Mi jesmo predlagali nekoliko izmjena zakona, predlagali smo novi zakon, ali evo još uvijek čekamo s obzirom da sam politički sistem, politička struktura vlade u Bosni i Hercegovini nisu konkretno poredane i nisu ok, ali država iz nekog razloga naprosto još uvijek nije shvatila važnost našeg pokreta, ali opet hoću da kažem, važnost našeg pokreta nije shvaćeno onako kako treba, kao što ni dan danas naša država ne tretira jednako sve žene preživjele, ne ponaša se korektno prema ženama preživjelim, nikad se nisu pokrenuli procesi. Mi dan danas živimo u državi gdje se naprosto i unutar pravosudnih institucija, unutar društva postoje ti mitovi koji naprosto nalažu da je žena sama kriva za ono što je preživjela, a to je najpogrešnije mišljenje koje može da postoji. I ne možemo mi očekivati da će država priznati djecu odmah kad još uvijek ne poštuje žene preživjele, još uvijek okreće glavu od svih problema koje žene preživjele danas imaju. Tako da još uvijek Bosna i Hercegovina nije položila taj test ljudskosti, a ja mislim da hoće, jer mi smo negdje kao udruženje obećali i sebi, i našim majkama, i našem društvu, i našoj državi, koju zaista volimo i poštujemo, da ćemo mi uraditi sve što možemo da senzibiliziramo državu i da nekako ovu državu učinimo ponosnom i da je učinimo ljepšom. Jer mi to smatramo svojim zadatkom. Mi smo dočekali Bosnu i Hercegovinu ovakva kakva jeste,
Mi znamo i osjetimo na svojoj koži svaki dan kako je živjeti kad osjetiš posljedice rata, kad osjetiš posljedice neravnopravnosti, nemira, nevidljivosti, ali ja zaista i za sebe, evo iz lične perspektive i neke perspektive iz udruženja, ja zaista ne mogu dozvoliti da buduće generacije dočekaju ono što smo mi dočekali. Jer ovo što smo dočekali, ovo što mi živimo, pravo boli, pravo nije fair, pravo je nejasno i besmisleno i ja ne želim da sutra neko dijete provede svojih 15 godina razmišljajući da li igdje pripada, da li ga iko voli, da li će ga neko zvati pogrdnim imenima, jer to niko zaista ne zaslužuje i nije fair da neko sutra dijete plaća greške naših gluposti i našeg neslaganja. Tamo kada si to pomenula, sjetila sam se jedne stvari na koju sam naišla dok sam čitala o zaboravljenoj djeci rata, i jedna od stvari koju ste vi pokrenuli jeste nešto što se zove ime jednog roditelja, ako se ne varam. Možete nam kažete nešto više o tome? I super trenutak, mnogo hvala na pitanju, jer ta inicijativa ime jednog roditelja je ponovo jučer pokrenuta. Zašto? Mislim, govorimo sad o jednoj banalnosti u Bosni i Hercegovini, koliko je taj patrijarhat problem i koliko je to problem nepriznavanja, odnosno neprihvatanja ženske uloge u društvu. Mi u Bosni i Hercegovini na većini državnih obrazaca, javnih obrazaca imamo šablon koji kaže ime oca, prezime. Kad govorimo o imenu oca, znači ja ime oca nemam, ne posjedujem i negdje ta vrsta administrativne diskriminacije, tako je ja nazivam, je nešto što je naprosto okidač za bilo kakvu vrstu retraumatizacije. Mi smo negdje primorani da dođemo na šalter i da svaki put objašnjavamo ljudima zašto mi nemamo to ime oca. Mislim da je jedan od najboljih primjera je činjenica da sam ja nedavno bila u bolnici, da sam od ulaska u bolnicu do odjela do kojeg sam trebala da dođem 4 puta objasnila ljudima da je moja majka preživjela ratno silovanje. To je potpuno uskraćivanje ljudskog prava. Mislim, ja nisam, sloboda izražavanja je ljudsko pravo, ali ja nisam taj dan htjela to da objašnjavam. To nije bila moja odluka, ja sam bila sistematski primorana. Zato što mi negdje potpuno podcjenjujemo majčinsku ulogu, generalno podcjenjujemo to nekako pravo izbora svakog građana. Mislim, mi tražimo da na tim obracima piše ime jednog roditelja ili skrbnika, treba da budemo ravnopravni prema svima, jer ne možemo mi vršiti diskriminaciju na tako malim, banalnim stvarima, ali od banalnih stvari se treba krenuti, jer ako na najmanjem nivou ove države, na najmanjim mikronivoima politike budemo diskriminirani, onda mislim da je svima jasno koliko smo na globalnom nivou nepostojeći i nevidljivi. Tako je, zato sam i htjela da ti pitam o tome, to mi je bilo jako interesantno kada sam naišla na to. Šta još zaboravljamo iz prošlosti? Zaboravljamo ulogu žena, zaboravljamo na djecu koje su rođene zbog rata. Šta još zaboravljamo iz prošlosti, a šta je ono čega bismo morali da se sećamo da bismo gradili budućnost? U suštini što se same te prošlosti tiče, najvažnija stvar koju mi danas zaboravljamo je da je ne možemo promijeniti. U suštini moramo biti svjesni da ne možemo promijeniti prošlost i da prošlost nije nešto što tek tako možemo uzeti i izbrisati i napisati novu. Naprosto mi ovdje u Bosni i Hercegovini 25 godina živimo pod dejstvom manipulativno-političke strukture koja potpuno naše društvo gura na tu granicu, gura na granicu društva da naprosto ljudi zaboravljaju da je prošlost nešto što se desilo, što mi ne moramo zaboraviti, što moramo prihvatiti, jer mi iz prošlosti ne možemo sad ništa promijeniti, jer da negdje ono što mi, odluke koje mi danas donosimo, da su to odluke koje kreiraju našu budućnost. Nažalost, politika pod kojim mi danas ovdje živimo, to je politika koja ljudima ne dozvoljava da krene iz prošlosti naprijed. To je politika korupcije, to je politika mita, to je politika etnonacionalna politika čiji je jedini cilj držati društvo nekako razdvojeno,
držati društvo dovoljno razdvojeno i držati društvo u različitim vrstama potreba. Mi danas živimo u društvu koje ima potrebu za čistim zrakom, pa do, ne znam, potrebe za hranom, za osnovnim stvarima, za preživljavanje. I negdje mi kao društvo zaboravljamo da i sama činjenica, da sama politika koja je postojala prije rata je dovela sve nas u ovu situaciju, dovela nas je do toga da preživimo taj rat, dovela je do toga da se ja rodim. Ali ono što mi kao društvo, mi ne smijemo to da zaboravimo, ali ne smijemo da živimo po istim obrascima. A mi smo nekako zadnjih 25 i više godina pristali da živimo po jako sličnim obrascima jer se bojimo promjene. Bojimo se promjene iz razloga što nismo sigurni koliko je druga strana, treća strana, peta, deseta spremna razgovarati. A mi ne možemo danas biti sigurni u to zato što imamo troglavu politiku čiji je jedini cilj separacija društva. Jer vi kad držite društvo razdvojeno, društvo koje iza sebe ima historiju ratnog sukoba, jako je teško sklopiti bilo kakvu vrstu strategije za budućnost. Naprosto naši ljudi danas ne smiju zaboraviti da se prošlost ne smije promijeniti, ne smiju zaboraviti kako se desilo, zašto se desilo ono što se desilo u prošlosti i na kraju dana ne smiju da zaborave da ako budu i dalje tamo živjeli, da nikad neće moći krenuti korak naprijed. I negdje moraju to da shvate i na svojim osnovnim pravima glasa da pokušaju izmijeniti trenutne manipulativna politička djelovanja koja postoje, jer jedini način da mi krenemo dalje jeste da formiramo kulturu dijaloga. Mi moramo početi pričati jedni sa drugima, ne možemo poštovanje razmijeniti samo u mislima, poštovanje se razmjenjuje riječima i djelima. I ako vi zabranite ljudima da razmjenjuju riječi i djela, ako ih stavljate u takve poklopce sa takvom politikom, naravno da je mir u problemu. Ne možemo dalje, mi moramo početi kreirati prostore u kojima će doći do razmjene mišljenja, razmjene emocija, razmjene traume, jer ne možete vi reći da nije potrebno da žena preživjela iz Federacije i žena preživjela iz Republike Srpske razgovaraju. Jako je potrebno da razgovaraju, jer da su one imale priliku prije da razgovaraju, ne bi danas živjele ovako kako žive, a žive neravnopravno, zato što žene u Republici Srpskoj koje su preživjele silovanje imaju puno manja pravo u odnosu žene koje su preživjele silovanje unutar Federacije. I to nije u redu. Silovanje je silovanje i mi ne možemo silovanje razvajati po etničkoj nekoj pripadnosti, a to je ono što smo danas dozvolili samo zato što nemamo priliku da razgovaramo i da razmijenimo mišljenje. Pomenula si da je, pa prije svega Bosna i Hercegovina, dosta učaurena u svojim etnonacionalizmima i mislim da to nije slučaj samo sa Bosnom. Ona jeste troglava, kako si je nazvala, ali to je slučaj i sa drugim državama bivše Jugoslavije. Kako se prevazilaze etnonacionalizmi? Kako možemo da izađemo iz njih? Pa negdje mi trenutno živimo unutar kulture koja je isključivo zasnovana na osnovu etnonacionalnog sistema. Mi naprosto moramo početi kreirati kulture međuljudskog djelovanja, bilo kakav oblik međuljudske aktivnosti. Mi naprosto živimo u državi gdje vi imate naprosto činjenicu da evo u Mostaru koji je istočni i zapadni, imate ljudi koji nisu uopšte bili unutar ova dva dijela samo zato što pripadaju drugim etničkim grupama. Ali to što ljudi moraju danas, ako želimo izaći iz kruga kulture etničko-nacionalnog nekakvog djelovanja, naši ljudi prije svega moraju da se osvijeste. Moraju da shvate kako je rezultiralo sve ovo, a danas je rezultiralo, evo činjenicom, Bosna i Hercegovina prvo nema vakcine, evo i jeku smo pandemije, rezultiralo je činjenicom da su mnogi mladi životi besmisleno izgubljeni unutar tog rata. Nije bitno kojoj strani pripada bilo koji čovjek koji je život izgubio, ali je život izgubljen i to treba da nikad ne zaboravimo. S druge strane imamo činjenicu da
da je današnja politika uzrokovalo toliko suza roditeljski, jer toliko mladih je otišlo iz Bosne i Hercegovine. Naprosto cijela ta politika, naši ljudi danas moraju samo da shvate, da zatvore oči, da skontaju da sve ovo što se danas dešava, sva ova težina današnjeg života je direktno uzrokovana tom politikom. I negdje moraju povući liniju i reći ok, ja želim bolje. I ljudi moraju shvatiti da mogu bolje. Mi živimo u svijetu gdje je porast nasilja svaki dan, imamo samoubistva svaki dan, znači nezaposlenost je ekstremno izražena i naprosto ljudi moraju samo da shvate da ne mogu tako više da žive i da daju priliku mijenjanju narativa, da daju priliku mladim ljudima, da daju priliku dijalogu i da naprosto daju priliku sebi da prihvate Bosnu i Hercegovinu kao svoju državu i da budu slobodni otići u Banja Luku i u Sarajevo i u Mostar i tamo i ovamo. Jer sve dok živimo unutar ovih granica koje su sad postavljene, ovu vrstu entitetskih granica koju danas živimo, teško da možemo bilo gdje. Mi ne možemo sad prekinuti entitetske granice, ali možemo mijenjati politiku ako se na bilo koji način usaglasimo da ne želimo društvo koje je puno nasilja, da ne želimo život u kojem smo svaki dan gladni, da ne želimo život gdje nam djecu siluju po fakultetima. To je možda brutalno rečeno, ali je to tako. I ne možemo zažmiriti na činjenicu da smo neki dan pročitali hiljade i hiljade izjava od strane žena, od strane muškaraca, djece koji su preživjeli takvu vrstu nasilja. To je naš obraz i mi ne smijemo to ostaviti nikom iza sebe. Da li mladi u Bosni i Hercegovini prelaze te granice i te linije? I da li razgovaraju? Da li razgovaraju i jedni sa drugima unutar same Bosne i Hercegovine ili ne? U redu, ovako, mladi ljudi unutar Bosne i Hercegovine imaju određenu vrstu međuljudskog dijaloga zahvaljujući, hajmo reći, nevladnom sektoru. Što se tiče države, da mladi ostanu u ovakvom sistemu, ja mislim da mladi nikad ne bi imali priliku za bilo kakvu vrstu dijaloga. Mi i dalje imamo 3 knjige historije, mi i dalje imamo tri različita, ne znam, obrazovna sistema, 3 različite silabuse u odnosu na etničku pripadnost. Ja ne govorim sad tu da je to razlika, da su razlike u obrazovanju neke druge, neke minorne, pa hajde, ali nama se obrazovanje kao temelj izgradnje nekog identiteta razdvaja po etničkoj grupi. To je toliko pogrešno. Mi imamo znači 3 knjige historije i imamo mlade koji pripadaju različitim grupama i oni imaju različite heroje unutar svog života koji pripadaju tim knjigama. Ali to nije u redu. Mi moramo shvatiti da mladi ljudi moraju početi kreirati dijalog. Jer mi danas koji smo dočekali posljedice rata, mi smo tu mladi ljudi i mi se suočavamo sa tako teškim zadacima, ali smo poprilično spremni. Ja nikad ne dam reći da su mladi u Bosni i Hercegovini uvijek lijeni, letargični. Nisu, nego nemaju prilika. Obrazovni sistem ih prije svega ubija u pojam. Obrazovni sistem je nešto što njih od početka uči da neko koji iz Sarajeva ne treba ići u Banja Luku, da ovaj iz Banja Luke ne treba doći u Sarajevo i to je pogrešno. Tu onda nema razmjene znanja, nema razmjene ideja, nema brainstorminga, nema ništa i to je ono što mi kao nevladin sektor, što mi kao udruženje pokušavamo da mijenjamo malo pomalo i da negdje mijenjamo taj narativ koji danas postoji kada govorimo o sukobu i Bosni i Hercegovini i želimo da mladi ljudi što više razmjenjuju ideje i da mladi ljudi što više dobijaju prostor u kojem će moći početi graditi na mikronivou neki mir koji kasnije mogu da šire na nekako globalni nivo. Koliko je u toj njihovoj izgradnji mira na nekom lokalnom mikronivou važan region i koliko i vi kao udruženje sarađujete sa regionom i kako nam to može pomoći? Pa ja mislim da u kontekstu, evo pogotovo kad govorimo o državama bivše Jugoslavije, ja mislim da je region itekako važan. Naprosto naše udruženje što se tiče regiona, imali smo i imamo jako dobru saradnju sa Srbijom i sa vama i sa još nekoliko organizacija i ljudi. Mislim da negdje naš učinak i negdje ono što je Srbija prepoznala, mi smo dobili nagradu u Srbiji što je poprilično nama bilo važno jer nam je jako važno da shvatimo da
države iz regiona ne smiju biti te neke kao neprijateljske države. To su države u kojima postoje kapaciteti, u kojima postoje različite tradicije. To su države u kojima sa kojima možemo razmjenjivati mišljenje i sa kojima možemo graditi nešto. Nije nužno da se neka nova inicijativa, neka nova promjena treba graditi samo u jednoj državi. Zašto ne bismo dobre stvari prenosili? Jer ne možemo više čuvati sve za sebe. Ne možemo samo da živimo samo u nekoj našoj maloj sredini i da mislimo da je to dovoljno. Po nama to nije dovoljno. Jako je važno da region učestvuje u procesima vraćanja prava na ljudska prava, ja to tako kažem. U svim našim državama u regionu ljudska prava su narušena, uskraćuju se na mnogo nivoa i ako smo mi, evo primjera radi u Bosni, smislili neki model kako neka pravo poboljšati, vrlo je logično da jedva čekamo da dijelimo sa regionom, jer treba da rastemo, ne trebamo nikada da mislimo da dobro koje gradimo trebamo ga graditi za sebe. Politika današnja gradi dobro samo za sebe, zato jesu koruptivni, zato i kradu novac kako kradu, zato što oni žive samo za sebe. Mi ne treba tako da djelujemo, mi treba da djelujemo solidarno, transparentno i nekako regionalno sigurno. Jer ako naša mala regija ovdje uspije kreirati neke nove stvari, onda mi postajemo neko ko može pomoći internacionalno. I to je ovo model koji naše udruženje koristi. Mi imamo saradnike u Ruandi, u Ugandi, Mijanmaru, Siriji. To su države koje se također suočavaju sa problemima djece rođene zbog rata. Mi iz Bosne možda ne možemo promijeniti zakon u Ugandi, ali smo mi svo svoje znanje i iskustvo, sve što smo naučili u ovom procesu zadnjih par godina koliko postojimo, mi smo sve to radi da podijelimo sa drugim državama i da nekako na taj način globalno preveniramo neke loše stvari koje se mogu desiti u budućnosti, jer rat se može svuda desiti. Silovanje se svakom i bilo gdje može desiti. I negdje ako imamo neke nove modele, zašto ne bismo spasili neki život? Mislim, ja da znam i negdje sve što radim da ne bi nekako na svojim leđima morala nositi u životu, da znam da nisam ništa uradila i da sam tek tako hladno pustila da se djeca okolo siluju, da žene preživljavaju silovanja. Možda ne mogu spriječiti svako silovanje koje će se potencijalno desiti u svijetu, ali toliko toga mogu uraditi da se prevenira. Toliko toga mogu da uradim. Ja ako treba da svaki dan po 300 puta kažem da žena nije teritorija, ja sam to spremna uraditi ako će to spasiti samo jedan život negdje. Jer zaista silovanje, nasilje koje neko preživi, zato nema opravdanja. Ne postoji teorija koja bi mogla objasniti nasilje kao nešto što je poželjno. Nema opravdanja i ja ne bi bila čiste savjesti, ne bi mogla biti mirna da sjedim prekrštenih ruku i puštam tamo da ljudi plaču i da ljudi preživljavaju tako nešto. Ako znam da sam barem nešto malo mogla uraditi da to spriječim. Hvala ti na tome. Pomenula si i odnose koje imate i sa zemljama van regiona i ti si govorila i pred Ujedinjenim nacijama. Tom prilikom se tvoj glas čuo i van regiona, zapravo pred međunarodnom zajednicom. Mislim da je to jedan jako veliki uspeh i htjela sam da te pitam da li su se od tada javile i neke nove saradnje na globalnom nivou, kako nam iskustva drugih zemalja mogu pomoći i kako mi možemo pomoći njima? Pa da, mi smo imali tu priliku da govorimo 25. novembra 2019. u New Yorku i od tog trenutka nekako trenutak u kojem, mislim, evo iz moje lične perspektive, u trenutku kad se nalazite u instituciji i u kojoj govorite i da znate da cijeli svijet ima prvi put priliku da vas čuje, to je zaista nešto ogromno. To je bio prvi put da sam sve što sam rekla, bila sam ponosna na svaku riječ koju sam tamo izgovorila i bilo mi je, svaka posebna riječ mi je bila važna jer sam znala da to može daleko da ode. I jeste, otišlo je daleko i sama činjenica
da smo uspjeli da se povežemo sa raznim organizacijama širom svijeta, da nekako kreiramo svoje međunarodne saradnike. Evo trenutno smo zahvaljujući tome u procesu kreiranja nekog novog istraživanja na temu djece rođene zbog rata na globalnom nivou, koje je od izuzetne važnosti i sam taj impakt koji smo tad ostvarili je nešto što nama danas omogućava prvo da dijelimo pomoć, ali i da primamo bilo kakvu vrstu pomoći, jer mi nemamo, znate kako ono kažu, u Bosni i Hercegovini koji god zakon novi da se formira, svi znamo da je prepisan iz Hrvatske ili Srbije ili negdje od komšija prepišemo zakon. I to je nešto što se stvarno u svijetu radi. Ljudi prepisuju zakone, nekako gledaju da budu jednaki zakoni, ili da se svi nekako tretiramo po ljudskim pravima. Mi kad govorimo o djeci rođenoj zbog rata, mi nemamo odakle prepisati. Mi nemamo tu sreću da možemo prepisati, mi nemamo model nikakav i nama je jako važan taj internacionalni učinak iz razloga što sad imamo internacionalni prijatelje čije mišljenje nama i dan danas pomaže. Jako je važno da ako gradimo prvi put neku politiku koja može imati globalni efekat, jako je važno da imamo onda partnere na globalnom nivou. Ne mogu ja, mislim, moje iskustvo kao djeteta koje je rođeno kao posljedica ratnog silovanja, moje negdje ta vrsta iskustva i znanja u svemu tome stoji, ali i ja trebam pomoć. Zato ja stalno govorim društvu i ja bez vas ne mogu. Ne mogu, meni je jako važno da imam feedback, radimo nešto što nikad niko nije radio. Jako je važno da se međusobno čujemo. Malo prije sam rekla, međusobni dijalog, da se čujemo, da razmjenjujemo poštovanje djelima i riječima je činjenica da mi u svom aktivizmu trebamo razmjenu i dijela i riječi i podrške i to je negdje, ja mislim, najvažniji efekat tog UN-a koji se nama desio. Ta mogućnost da počnemo razgovarati na puno većim nivoima, znači i sa ljudima koji donose politike i na međunarodnom nivou, i sa ljudima koji predlažu politike i nekako svačija iskustva su važna. Mislim, iskustva nas, djece rođene zbog rata u Bosni i Hercegovini su jedna. Primjera radi, djeca koja su rođena kao posljedica ratnog silovanja u Ugandi nemaju ličnu kartu. Oni ne ostvaruju pravo zbog toga da imaju ličnu kartu. I sad je tu razmjena između nas, naša razmjena iskustava je nešto što je jako važno i upravo zbog toga mi imamo i predstavu Ime Oca gdje pokušavamo prikazati da ovaj problem nije problem samo u Bosni i Hercegovini. Zato smo unutar te predstave uključili djecu koja su rođena kao posljedica ratnog silovanja iz Drugog svjetskog rata i djecu koja su rođena kao posljedica ratnog silovanja iz zadnjeg rata koji se desio u Ugandi i nas. Tu se tačno vidi da to je jedan transgeneracijski problem, da je to jedan problem koji se godinama gura pod tepih, ali mi želimo to tako prikazati da ljudi shvate da to nije samo problem nas, jednog udruženja, i da je to problem koji se svuda i svima sutra može desiti. I evo mi smo sad tu došli, spremni smo da se nekako ogolimo pred društvom, da vam pokažemo kako ovaj život izgleda, ali isto tako bilo bi super da nam društvo pomogne, da nas podrži i da to sutra negdje zajedno mijenjamo. Rekla si da treba da se slušamo i da razgovaramo međusobno. Da li se bolje čujemo u regionu ili na nekom međunarodnom nivou? Pa šta znam, što se našeg udruženja tiče, mi se bolje čujemo na međunarodnom nivou. Negdje unutar, znate kako, ovi naši političari kad odu negdje tamo u svijet, oni se svi za stolom slažu. Tamo je sve ok, ali kad dođete unutar svojih država, onda tu ništa nije ok. Naprosto, kažem, a mi unutar naših država, unutar regiona, mi bismo se možda puno više i čuli i puno više bi imali interakcije da nemamo politike kakve imamo. Da nemamo ovakvu vrstu manipulativne opresije pod kojom živimo. Jer ova politika, ljudi koju mi danas živimo u regionu, ovo nije politika, ovo je klasična opresija, ovo je klasično uskraćivanje mnogih ljudskih prava, jer mislim, mi možda o ljudskim pravima ne razmišljamo toliko često, jer nije sad da ćemo svaki dan čitati konvenciju o ljudskim pravima, ali kad bismo se mi, ljudi moji, usudili sjest jedan dan, uzeti sebi sat vremena i zaista razmisliti o našim ljudskim pravima, ja garantujem da bi 90% ljudi bi shvatilo da je u nekom
trenutku bilo ugroženo, bez obzira što se razlikujemo, neko ima tatu, neko nema tatu, neko ovako, neko onako. I ja mislim da naprosto se mi na međunarodnom nivou možemo se čuti i negdje učinak nevladinih organizacija na nekom globalnom nivou, internacionalnom je jako važan jer je to jedini glas istine koji se čuje negdje, ali da mi moramo shvatiti da ono što se dešava unutar naših sistema, unutar naših država, da je to ono od čega nama život zavisi i ovisi. Međunarodna zajednica nama pomaže, ali je i međunarodna zajednica često našim regionu odmaže. Meni je stvarno nejasno zašto međunarodna zajednica još uvijek vodi pregovore sa Bakirom, Dodikom i Čovićem kada govorimo o Bosni i Hercegovini. Treba međunarodna zajednica već jednom da osvijesti da smo mi ljudi sa terena s kojima trebaju početi razgovarati. To što mi imamo, nažalost, tu mi nemamo često mogućnost da pričamo sa međunarodnom zajednicom i moramo da znamo i da neki potezi međunarodne zajednice su besmisleni samo zato što su došli prijedlozi od strane političara koji nas pod opresijom čuvaju zadnjih 25 godina. Tako da ja mislim međunarodna zajednica ukoliko zaista želi da ima neki pozitivan učinak na našu budućnost mora što prije početi razgovarati sa nama običnim stanovništvom i mora što prije početi da sluša stvarne potrebe građana, a stvarne potrebe građana se nalaze na terenu, na zemlji, na ulici, ne nalaze se u kojekakvim strategijama koje se samo vrte od institucije do institucije. Hvala ti, Ajna, na tom uvidu i pomenula si malo prije predstavu koju ste radili i u tom kontekstu sam htjela da te pitam da li nas umetnost i ono što mi kao inicijativa posebno volimo da nazivamo aktivizam može suočiti sa prošlošću i doprineti pomirenju i miru? Ne znam, umjetnost je ljubav u suštini. Mi baš volimo umjetnost i mi u svom radu stalno koristimo umjetnost iz razloga što jako je važno jako smo sretni što imamo umjetnost. Jako je važno kad imate alat putem kojeg možete ispričati priču na neki neobičan način i u kojem možete unutar tog nečega kreirati emociju. Mi kad igramo predstavu, kad prikazujemo našu izložbu Breaking Free koju imamo, naprosto trenutak u kojem se mi povežemo sa društvom koje dođe da pogleda ili čuje bilo što radimo je nešto što je nama od ključne važnosti. Mi tako dobijamo i podršku jer zahvaljujući umjetnosti možemo izraziti zaista ono iskreno iz sebe nekako svoju životnu priču na iskren način, a i zahvaljujući umjetnosti obuhvatamo veći broj ljudi. Ne možemo, ja to često uvijek kažem, ne možemo mi ići od vrata do vrata i ljudima govoriti hej, čao, mi smo djeca rođena zbog rata, mi postojimo. Mislim, to naprosto ne ide tako, ali umjetnost je nešto što je nama omogućilo da nas ljudi malo šire čuju, da nas šira zajednica čuje i da negdje pokažemo kroz umjetnost sve ono i što jesmo i što nas boli i što ne želimo više da trpimo i što nam treba i što dajemo društvu. Jer sve što mi radimo negdje moramo mi to kao aktivisti shvatiti. Aktivizam često negdje ima neku ličnu pozadinsku priču, neko lično nezadovoljstvo i tako ljudi krenu u aktivizam. Ali moramo shvatiti da naše aktivističko djelovanje nije samo za nas, ono je za širu društvenu masu i moramo shvatiti da sve što radimo kroz taj aktivizam da trebamo imati interakciju sa ljudima i mi kroz naše umjetničke neke performanse i izložbe koje radimo uvijek gledamo da prikažemo tu umjetnost, ali da unutar svega toga pokrećemo otvoreni dijalog sa ljudima. Zato umjetnost je mogućnost dijaloga u nekim situacijama, evo poput naše predstave. Naprosto umjetnost daje priliku da se nekako face to face povežeš sa ljudima, da otvaraš dijalog i tu dolazi taj trenutak u kojem ljudi počinju razmišljati o šta bi bilo kad bi globalno vodili, kad bi češće vodili dijalog, šta bi se desilo. I to je nama glavni cilj primjene umjetnosti, da pokrenemo neku vrstu dijaloga i da ostavimo prostora da ljudi shvate da dijalog i samo dijalog i dijalog nam može pomoći da imamo ljepšu budućnost i može nam pomoći da čisto obraza odemo na onaj svijet jer znamo da smo ostavili iole nenasilno društvo i znamo da smo uradili sve što možemo da ne dozvolimo da se ovo što mi danas živimo ponovi nekom jer ovo što mi danas živimo naprosto ne valja.
Kakve su reakcije na vaše umetničke izražavanja, na predstavu, na izložbu, na sve što ste radili? Kako društvo u Bosni i Hercegovini ili van nje takođe reaguje na nju? To je, sad, evo pokušat ću nekako da nađem, to je najljepši osjećaj empatije koji sam ja u životu doživjela. Taj trenutak u kojem ljudi zaista dođu, prvo ne očekuju, tema djece rođene kao posljedica ratnog silovanja je tabu tema, niko nije pričao o njoj, znači mi smo bili nevidljivi toliko godina i kad nekako ljudi dođu na izložbe, na predstave, taj trenutak u kojem oni zaista potpuno osvijeste postojanje te grupe ljudi, jer pogotovo i djeca rođena zbog rata sama glume na predstava, imaju kontakt sa ljudima koji zaista žive takve priče i samo ih još sad prikazuju na sceni. Negdje ta vrsta empatije i međusobnog razumijevanja koja se stvori unutar teatra, unutar nekog izložbenog prostora je zaista nešto što je posebno. To je onaj trenutak u kojem ja sebe zamislim u budućnosti. To je ono kako ja želim da se ljudi u budućnosti okupe. Jer emocija koju je rat izazvao, emocija koja se danas nekako još uvijek iz prošlosti nosi, to je emocija to je naravno puno tuge, puno svega, ali tu emociju zaista, ukoliko želite i ukoliko zaista mislite o budućnosti, možete promijeniti u neku empatiju i u solidarnost i možete probuditi ono ljudsko u ljudima. I to je ono što umjetnost donosi i to je ono kako se mi osjećamo poslije svake naše predstave, tokom svake naše izložbe, jer ono što mi s Rajom osjetimo u tim trenucima je to su najljepši zaista trenuci mog života i uvijek se radujem kad imamo priliku otvoriti izložbu, predstavu, bilo što, samo taj kontakt, ta empatija, to ljudsko što se kreira, tu je nešto najljepše i ja bih voljela da svako osjeti taj osjećaj i zato mi radimo, zato mi postojimo jer želimo taj osjećaj širiti što dalje možemo. Voljela bih da ga jednom proširite i do Beograda, možda i baš do naših prostora, to je svakako nešto o čemu možemo dalje razgovarati. Rado ćemo, samo nazovite i eto nas. Dogovoreno. Imamo par pitanja iz publike koje bih voljela da ti postavim. Može. Jedno se zapravo tiče toga kako i koliko sarađujete sa pokretima van Bosne, odakle vam se sve javljaju? To je ono što smo pričale o međunarodnim aktivnostima. Evo, naši trenutno, hajmo reći, najviše kontakta imamo sa Ugandom i sa Mijanmarom. To je nekako nešto što neki ljude smo i upoznali zahvaljujući tom nekom našem internacionalnom učinku kad smo išli na neke druge konferencije u svijetu. Upoznavali smo i te aktiviste i s njima trenutno najviše imamo kontakta jer nam je jako važno da razmjenjujemo iskustva. Isto tako sarađujemo sa organizacijama SEMA Group, to je organizacija koja je pokrenuta zahvaljujući Denis Mukwege, on je dobitnik Nobelove nagrade i nekako sa ženama koje su u Kongu i koje također imaju različite vrste problema sa svojom djecom koju su rodile kao posljedicu ratnih dešavanja. Tako da taj internacionalni učinak je poprilično veliki i negdje ja mislim da ukoliko bi mi uspjeli formirati čvrsta partnerstva internacionalno, da je to također jedna vrsta benefita za Bosnu i Hercegovinu, jer sama činjenica da imamo priliku razmjenjivati iskustva sa toliko postkonfliktnih država, to i nama može pomoći. Oni u nekoj drugoj državi sigurno imaju neki model koji mi ovdje još uvijek ne koristimo. Tako da internacionalno smo jako čvrsti i ono što je još možda važno spomenuti jeste da smo zahvaljujući tom nekom internacionalnom učinku, sad smo dio istraživačke grupe Children Born of War koja ima za cilj da u svakoj postkonfliktnoj zoni koliko je moguće napravi zasebno istraživanje o djeci rođenoj zbog rata, na osnovu čega ćemo mi kasnije da kompariramo i utvrdimo zajedničke potrebe i odvojene potrebe, pri čemu ćemo imati argumentaciju na nekom globalnom nivou zašto je važno kreirati zakon u svim državama. Znači, zakoni se mogu kreirati preventivno i negdje ja mislim da ako mi na taj način internacionalno ostavimo pozitivnu praksu, mislim da je to izuzetno važno.
Slažem se, hvala ti. Šta je po tebi najveći uspeh koji ste imali kao udruženje? Pitanje publike. Pitanje publike, činjenica, najveći uspjeh je ta naša, hajmo reći, hrabrost sa izložbom Breaking Free. Zašto? U početku, kad je tek udruženje počelo sa radom, ja i moj prijatelj Alan smo bili dva lica koja su negdje javno bili istaknuti, negdje gdje smo mi izlazili i pričali svoju javnu priču, ali kada smo otvorili Breaking Free, to je izložba gdje su i ostali članovi, znači mi smo imali 10 članova koji su sa Breaking Free izložbom se osjetili hrabro i osnaženo da izađu i kažu jeste, to sam ja, to je moja životna priča i negdje su činjenica da smo kao grupa izašli je nešto što je za nas bilo neprocjenjivo, a još više i još nekako najdraže u svemu tome je što na toj izložbi su zajedno sa nama naše majke. Gdje smo mi izašli kao jedna porodica i rekli jeste, mi smo ta grupa koju cijeli život diskriminirate ni zbog čega, ali evo mi smo tu zaista da razgovaramo sa vama, da podijelimo svoje životne priče sa vama, da negdje zaista shvatite da mi nismo adresa koju trebate kriviti, nego da trebamo razgovarati prvo i prvenstveno činjenice da je za nasilje uvijek kriv počinitelj, a nikad ona osoba koja je preživjela i nekako mislim da je Breaking Free definitivno nešto za nas emotivno broj 1. Šta planirate u narednom periodu? U narednom periodu ono što je ključna negdje, više ključne aktivnosti udruženja, to je rad s mladima. U suštini rad s mladima, razvijanje novih modela edukacije mladih. Smatramo da je vrlo važno da budemo i inovativni i kreativni. Trenutni modeli neformalne edukacije koji postoje jesu u redu i oni imaju svoje efekte, ali nekako trebamo što prije početi razmišljati o novim modelima i negdje mi trenutno najveći fokus, barem ove godine, stavljamo na roditelje i na djecu koja su još uvijek dio obrazovnog sistema u Bosni i Hercegovini, jer naprosto obrazovni sistem u Bosni i Hercegovini ne valja i mi negdje želimo što više razgovarati s roditeljima da vidimo koliko je moguće da nekako za početak djecu edukujemo, barem hajmo edukovati djecu o nekom seksualnom obrazovanju, jer ovo što nas je sad zadesilo sa pokretom Nisam tražila je zaista izazvalo poprilično veliku paniku kod roditelja. Mi to znamo jer mi stalno razgovaramo s roditeljima i negdje sad razmišljamo kako možemo pomoći i roditeljima i kako možemo dodatno edukovati djecu na temu nasilja i generalno kako možemo zajedno svi mi doprinijeti promjeni sistema u Bosni i Hercegovini. Dobro, radujemo se da vidimo kako će to izgledati u narednom periodu. I mi isto ne znamo kako ćemo, ali mislimo da će biti dobro. Trudimo se, planiramo. Mislim da hoće, zato što meni je ovaj razgovor sa tobom bio sjajan i sjajan je zbog tvoje iskrenosti i energije i mislim da je to put koji bi zapravo vodio i tom radu i sa mladima na lokalu, u regionu, na internacionalnom nivou, bilo gde. Hvala. Čini mi se da nemamo ni više pitanja iz publike, tako da bih ja onda možda ovaj naš razgovor završila i ovdje, ali samo za sada. Sa željom pre svega da će se one nastaviti. Voljela bih i u nekom fizičkom prostoru, ne samo online. Tako da hvala ti puno za danas. Hvala vama i hvala zaista na prilici da govorimo i super mi je što naprosto hvala vama i vašoj ekipi koja zaista stalno shvata koliko je važno da govorimo o ovome, jer svaki trenutak u kojem mi možemo javno govoriti, barem imamo tu neku mogućnost da nas neko čuje i da razmisli o ovome i da na taj način kreiramo neku podržavajuću okolinu. Hajde onda da se još više slušamo i čujemo i razgovaramo međusobno i jedni sa drugima, sa mladima, da se edukujemo što više o ovim temama. Da, to je jako važno i mi smo tu, tako da spremni smo na saradnju, spremni smo na izgradnju bolje budućnosti, tako da to je to. Hvala vam puno.
Čuli ste. Hvala ti, Ajna. Ćao. Ćao.